Kiragire chinse kumi mwansho murigana kene ukwarigani SMS yo mungana mayanya ro kumanyigati yari tobere to ukwarigana yo kurwase mambia yari ngentambe weka chinse chigabona ochibono marawaji dariki 13 mutinyo gatano mwaka bwikiri bubere na 24 na mange agenda to kolekana yo asiri bwanda to kuchi kumanya kurenda senchira yo bwenge ekrabali kibaito bagenda to yasangre kurwase chinse muchonzi nyirabono onyamaga yeskuru ko gori to koli yari ni gobono abalimu ba junior secondary ose junior secondary JSS ba tebiruna na batakirane mere muri to koli yankyo batakana bune serikali tana ko igwa okogani kwabo engana turagandira kumurekera asobeme ekerekeri bonenkeye megendrete ko banu boba kubatikana umwana wabo ubwate myaka yigata konyweri yo kuri ngombe na goita chinse mo chiri cyagisusu engana turamurekere ase biro bitero bitambe krabali kibaito bagendrete ko bwate amwana yo asenchira yo bime asa yo amonenda asenchira ye wenge tigato ndere ko rigeranya ko bwate ensemeli mtande ensemeli ya Facebook na bogo turabuna Ndizi TV News Digital na bogo ensemeli ya YouTube na bogo turabuna Ndizi TV News tobase kweba gotobotia se website yetu na mutambe www.ndiztv.net onyare konyora yo monenda mangito yekamanyere kurwa ensemeli studio nyirabono lyo connect chibi chamwe rija wiki gakuru kwa sara mumanyi ekeroke lidia mose connect bina kwanya robetra senchira yimanyere yetere n'enchenko ko Vincent onyancha na gochaka chinse ikomicho bona morogo amenye kurwa sensemelia ya West Mugrango anemono ase enseme mokuru enseme niko bagandete ko egokere ko bwatekana ne company ya machani mekana sasini ya roka ne kukunye gisima enseme yo amenye enseme niko bane kibako egokere ya ko bwatekana buno muchando bwa macho roka ne comment kana sama tukabongo iga egentokere company ko nyara ko bwatana amenye kurwa enseme ya West Mugrango eliko nyara ko ne kibuna ko bakunyira bare amache ase enseme yo ko ngano mu MC Julius Matwere ni buna obokonyo bumbo konya amangana ya mache ayo roka no gotoro muchando monne asensemejo nengana boigo nyanyara gosirwa no mubunga West Mugrango Steve Mogaka dug to a depth of 220 meters deep. Now within 1 hour it's able to provide 5,000 liters per hour. And the storage yenye tumewekea hapa, it's able to store 40,000 liters of water. So that's very important to ensure so that you are able to take care of the project. Tumekuwa na wakati mgumu, kila mtu anakumbuka miaka 5 iliyopita. Tulipitia vita kali sana, hasa watu wa Nyambisimba. But one of that goal number 6, clean water and sanitation. So tuliamua kwa vile tulisukuma watu kutoka kwa kampuni, tutajaribu kuwapa maji. Mheshimiwa, tuna mpango, niko na budget ya kuchimba visima 10 katika hii vijiji yote. Hii kitu umetengeneza a very high standard, and we thank you that it is solar driven. Atutalipa bill ya maji. Omugako mwalimu omanyango cyane kankore igora akipunda wamechoka, sini ukweli ayo tabwate bunangu nywarenga maji, sini punda wamechoka, punda wapumzike. ngani mubunga West Mugrango Steve Mogaka ni gaberga ko boli bono aba tendi bechisemi kone kibuna ko nyara ko bwaterana asenseme yuna kone kibuna aboroki wabonse mayigo yoko ruchi skuru nkanda bara achi skuru kukona kurwa asenseme yuni gubo iganya reka ko boli abagambe abayigo mona abakonyi babo kone kina ko bwaterana bara saboroki wabonse ko gendra asechi skuru iko chenga kinyare ko boli abalimu abana bechi skuru ne mono kora se bunga ya West Mugrango kone kibuna mbali ko baseria aboroki wane ko chikuye skuru fise asekerenga buna ni komento ko sanga mona Bible kolengana Mogaka ukona kurenseme ibo igo ninganyare ko boli ya Bible bali batari no konyora bane kibuna ngotara bara chiyo bisi CDF ase bunga ya West Mugrango iriko nyara konyoro bokonyi ekera bana bakwira nase chiskuru sababu ntake tokore na chief na assistant chiefs baga emechiete nyare tine manyire kaende tigamba tai for free otaire tio mwana school otaba yatio mwana egakwera noyo ichikeli gote bubu atwogende chera. And I want to plead with the DCC to implore our children's department
to wake up and make sure that every child is given an opportunity to go to school for whatever reason. And I'm giving my guarantee as Member of Parliament that no child should be sent home because of school fees. Tafadhali, and I'm repeating this to my principals, don't send a child home, because when we do that, that child misses contact hours with the teachers, and that will manifest itself in the ultimate result that child will post, and it will not be a good result. Igonya nchere asiti school chia na chia godye abalimu muma etobisi yane na gotigana yubono mwancho muligereria henke mokorwa sensemeri yechibobye gotoka nsemo ya giswase bonga nyariba ri masaba ime ya county ya Kisii igegendrete kubano muichano mone kubwatika no mwana obo myaka yegatwa konyara kunyweri gole chombe na konyara weita century yoko irusi bo moyo kolengana nenke yogendrete goitraba amakongo na ndake ni gerenke taliku nyara obotaka ni goborro kante kosongerera enke yuni gobono ikraboni yagote abuna asemero beli yoko nyara komweni mwana yuni yatinira segekam kubwatika na buna mbabwati besa chiko nyara kobeka emerubili yoko mweni mwana yubwati myaka yegatwa nana boni go chinkuma na boigo chabere chiko ne kibuna eteri ntunde ntanga ni umuntu ko irusi omonya senkeyo nigo mugaka bwenke yubo igonera beteka wita se myaka yamagega ekerokelia abantu babole ko ne kibuna nkonyira barenkeyo nakabolia abakoro na boigo nabagaka abakoro gocha sobwamo eriko nyara gusonsoro mu cyandoro kanne gotoka senkeyo yemayiga yo mwaka wita na boyo no umwana wabereka wita asoko nyara konyo ryogo yechombe kwera nilimbia mano umwana maranga kerali kunywelia ko nona alingi igaminya gataka ngitani yakeigo akarusi gento ko muko bakagane gente ke bakora siba akangotera kerago chibutugutechwa nalingo nyoro nesu ngotenaga kyo mwana uri onyurelia ko ngogotokonya ngaligereri nkarara mwana mwaba na bana bande banka ngabarangilinga bateanyona minyo ko mwana uyo onyurelia ko bakaminyoka gocha no mwalimu ndiye kino alenga akabo Samali umuya bakamubwata bakamuira mission kurwabanya kitali mbale ngo bakamuira ichuni bona mwegule kibasiga sabuchi kabura bakamuira chenero chinsange gotogote bumu mwana uri osirire wono gakina mayanda arasomo chiuyo ekero kurigereri nabo gusinyuge ntogo kwana esenge ncho mugaka bwingeye gakwete myaka yaje guchimage talimake agatiga abana abayiga basugumira obogima uri oboko mwama na mama mwabo etarenge buya omwana oya akwasichinga kichiga mama mwaba muganitie kwa barula ale na barabu arorire ngoba rusiria sobo mwerere bano betenenere bale kweliga banyore na kende baye mama mwabo abotoli no mwichana monene muri mami ngochole kamatayo mwana wana tigande melingi chisasa bayabutuko chena mabera toya maranga kachinsa ibere na gakisime ahante mwana mituku yalengigo na gotigana yubono mwancho muligereria nsemo yobo sombi ane mono kuraso mu yobo songo nigo argo kwana igoro yobo sombi asiri tukulia lero enekerekeria boro kiho bagendrete kuira na skuru kolengana abwata ni sector ya matatu ane mono kurase county ya Kisii nigo batebero na bosombi bwabo nigo bagendrete century yobo tereru na bagote abuna mbaranya arago kinya magori yobo sombi ya sensemiyum chinga kechi nigo baburire kyombekere kentese kwa neko banango karani balemero me yaba century bweneta chibara ekerekeria boro kiho bakrenje skuru na boniga barundi boigo babori uko bamaiso chinga kechi borkiwa bakwira nase chiskuru asama leta nengol ko chafeti shikuku bazweti jino montrebo yomo waba chigali chichiko ku transline camera sato chiko operate from Nairobi Kisii Kisumu Migori challenges enda nyagote yabantu baitazimole abange mbale babwate wazi bonanga ngefi bono ne aminu ne chiskuru ji eko igorwa ritugoli alero nga efi pingmente tayaya nduri goli itolio ko bogoli chi Nairobi already in 1300 kurwaro ko Kisumu abaje 600 kawaida iga bible tyo twaro bo tatia challenges injire ntwa bantu bechigali twabere to gwetera anene bunanjo yama bunango kwana mbitu gwetera sekiombe ke bakoroka NTSA niyo yatukanyenga niyo kerenjera ase amangana ye biashara byabo byokorosia sene serikali chibesa goseninki asinge njo mondo konyana bwate gali condition ere para kini kwamba konyaga ntaka sinini okubwatereriwa tekubwatereriwe
kwa makwe ali amakuru abantu abiria nabo boti abiria mona abana bakwende skuru kwa makobe kwa ase police station for almost 4 hours ucho taka attend no muntu tenene ta ase police station yeyo muntu itari ko taka ko attend no nasi ni ryo yakona kutamata mako rabunuro nyambobe iyo ndo nakule serikali onye muhamwire ngentieze yebere pare tibatu mekeli chiko lironge likurworo liko bwate zene mwana jikondo mwana inchi na barwa abanyana liko balenda ara inabwateyo no nyamaiga yokigoro w'ekisukuru ase rituko ria rero nigono nabo aborokigwa barasabe yonko bwatekana aborokia baria bensemeria junior secondary batebere buna bari gochigikira na semerimo yabo gochaka rituko ria nkye yamaga yorokoro gotindia ase rituko ria rero achinsemo aoniga aborokia bose abarimu ba junior secondary batebere buna serikali ndo yarorokane ko batiga maiga batari bakwe murungana ringa mono gotari kwa sensemeria botambe gose permanent and pension bo ekero banyare ko bole serikali kone kiuna mbali koliko wetera centre ya konda gose contractor iko chenge bakorokoro bekana achinsemo meye county ya Kisii gokorokoro bekana huko nigo batebere buna igasa matuka manga iga ya serikali yarorokane konyara kwirani maiga umurobyo CBC anamona sogota bali kemeremo abalimu abaliang ba junior secondary aniga gocha matuka make maiga ya serikali konyara gotebuna ase budget yo mwako yo wechiri bubena maronge bere ne ko mwaka wechiri bubena na maronge bene 5 2024-2025 igo yabe kire chibesa goetania chiri chekerengo ase wizara isemera kanoko bikoro chibesa chinyinge ngabwase konyara ya boliwe nyare ko bali kabali mu chiri bwe maronge ne na batano noyomo engano emono go ikirabone geterekeranwa igento abantu ba junior secondary bagendrete kwe murunganire kende komi agote yabuna na batekerane skuru tukoliyankyo ko bwatekane serikali gutaigwa okogani kwabo. The country. We are passing around informing the government to give us our permanent and pensionable letters before we go to school. 2, informing parents, teachers and other stakeholders in education that we will not go back to school until they give us our permanent and pensionable letters. They could give us tomorrow, they could give us next week, but the day when they give us is the day we are going back to school. Court ruled out internship as illegal and it gave TSC some time to engage us so that we come to consensus before we go back to school. But unfortunately, TSC has not talked to us, and therefore no one is going to report back to school until we have those permanent letters. Yes. Let me advise the parents, your learners in school are not taught. Na msidanganywe watu walimu wa primary wanaweza funza syllabus ya CBC. Hawawezi. The only people who are able to teach that syllabus ni hawa walimu ambao wako kwa street. Masomo tayo. Chakera bono mpaka tualiko. Eto asome tukunaitwa baba baita bakanye tenga hanto yole mesi. Watu wangu shijingete muda usame sukali siko mwezi kali. We are tired kunda michoka. Chinga kichiboigo omwe msebe wodi ya manga Samuel Ogeto ni gobana nya rekobori ya baiboli kwane kibona chinga kichiga aboroki wabagenda tukana jiskuru nko wale maiso ane mono kwane kyabana wabaikire jiskuru asenchere bwenete chinga kichiboigo ni ganya rekobori ya serikali kwane kibona jiskuru kirista igora seri tukolia lero ane mono chiko kuno nembura go seto igo ni ga serikali bantu kuliga chinchira choko ne kibona aboroki wa mkonyo jiskuru chinde libagenda na masomo abo libagali yo gotigaranga kubatakana bunense me yo assist jiskuru serikali igorwa mbre nyinga negendrete kwane kiwa kwikabono katika Nyamira County Assembly. Siku ya leo tumeona watoto wanafungua shule, tunahimiza wazazi wasiache watoto waende kama mvua inanyesha. Tafadhali tunaomba wasikishe watoto, wahakikishe ya kwamba wanafikisha kwa shule, na saa wanatoka shule wahakikishe ya kwamba wamewaangalia, waone ya kwamba watoto wasipelekwe na floods. Kenya yetu imekuwa na mafuriko mengi sana. Kwa hivyo lazima sisi kama wazazi tuchunge watoto, sababu hawa ndio nguzo zetu za siku za mbeleni. Kwa hivyo mimi naomba Kenya yetu mzima, serikali pia waangalie shule zile zimefungwa, watafute njia hao watoto wapelekwe shule zingine ili wapate elimu. Wasiwache nyumbani, sababu itakuwa ngumu sana hao watoto kupata elimu na kufika kwenye wengine wameshafika. Kwa hivyo hatutaki watoto warudi nyuma kwa mambo ya syllabus. Tunataka waende mbele, waende pamoja. Kama shule yao, kama zile zingine zilipelekwa na mafuriko, watolewe huko wapelekwe zingine zile siko sawa. Kwa hivyo tunahimiza serikali, kaunti zetu zote sifanye kazi kwa pamoja ili tusaidie watoto wetu wapate elimu ya itawasaidia siku za mbele. Sawa.
Na kirotoka nitakuya manyago etera senchiro yobengo moncho muligerani go chinga kichubono muri okwameria serikali ose Azimio One Kenya kimatono opposition iko barokane ko mocha serikali asogo taka gweteri chikurengeteni bogose finance bill 2024 kolengana na Azimio niko batebire buna nchere unigarane uchikonyara koleto muzigo murito ani mugo chia abantu bali yabo konyara banse kolengana umura igwe kyama kyo Pastor Kalonzo Musyoka okoni gore ye bill yose richikirigete chigwetu 2024 finance bill libondenge tamangane nibo iko wana Kalonzo buna abantu abang bachikonya rumu chando munene onya serikali kiego chigweteri chikena gote yabuna lise gwetibwa igobandira beteli abakenya gosokana kuruko bekanego tindi hasoko nyara kwamereri chikelio rengetamangana enibo. Kando na bodaboda ushuru kwenda juu, hata mkate jameni bei inaenda juu. That's a proposal. Sasa hebu fikirieni, ukimnyima mtoto wa Kenya mkate, what are you doing? Hapa tunaona ambao mnatuambia tuwaombee jameni. Wanasema even civil servants mtu atakuwa akisaini kandarasi contract. So we have some time, mkiona na sisi sio wenda wazimu, sisi ni wapenda tu nchi yetu hii ndio iwe na amani kwa vizazi vilivyo sasa na vizazi vijavyo. Wanasema hiyo inalingana tu na ile poll tax mzungu alitutosha wakati ambao tulikuwa kwa ukoloni. Kodi ni lazima ilipwe sababu lazima serikali ipate pesa ya kujiendelesha. Lakini uwezi ukatosha kodi mpaka ukaondoa chakula kwa sahani ya mnyonge. Uwezi ukatosha kodi mpaka ukafanya mtoto wa mnyonge alale njaa na akose kwenda shule. Kwa hivyo lazima tuendelee kusema juu ya haki zetu. Moichumuligire bono gwetira sorobo chiruno ikomorio mangana maya century yobenge chinse ikomiche bono margoba gwikirabo no to konyara chira na mange ora manyugo ikoragense mo yabono margoba ni verinyo sero ojoro kamanyibuna genrete watekana kolekana korwa ase chinse mo moichumuligire bono asa yomo nanda mange nyiri tukunile Jumatatu na boiko bwatanane amona Josephat Amisi Kevin Mugambi erone kichibi chama lwicha gwikira century yobekira no ase margoba yabono asa maya chinsa ikomimbye mono bagandira gotobwati buna butambe asensemeli mtandao Facebook Ndizi TV News the digital na bagansemeli ya YouTube na bo wachano na Ndizi TV News tubase kwa gotobwati wetera se website yetu na www.ndizitv.net onyare konyara yo mona na mange twaro boligere buya bitira nchinkoro Vincent onyacha